basta may toko-toko tayo. Pinabaliw. Nunggu kormakao. Hehehe. Doyan rin pinakamain rumbuta. Kaya sa barong chiko nung kontrol yan rin pinakabayan pero na match na kesi ka may keli. Rumbuta toko-toko ya. Catch very clear. Nanu masarang araw to sa tumay na des. Pinabaliw. Pinabaro chiko nung pando basi. Lebo na banwa rin na chiko sa daga chiko na gunsala. Pinabaliw. Wasa sa uman na Fiji Road Upgrading Project and Transmission Setwa Society. Sanga Fiji Road Authority. Oh, Fiji Road Authority. Ha? Roto sa makana Fiji Electricity Authority. FRA, they call themselves FRA. Oh, Fiji Road Authority. Fiji Rugby ano yun. Binabalip. Ata, ibe man na tamatang ko na Rocks, re? Rocco sa chiko maingawi at this time. Ay? Doon na promotion kito sa kita ka chiko. Ata, tell me, Michael. The promotion virito na ladies, they have to send their recipe ni topping. Itlak time sambuli na pie. Sa chiko na base ni pie. Ngay sa chiko ita na topping. Totoo ba ta na custard? Totoo ba ta na custard ni pie na topping? That fella gonna bring it to the studio. Don't okay ba kayo sa chiko yan 9 o'clock 30. Koy ko sa no to bala. 9 o'clock 30 at sa tumarong chiko 9 o'clock 30. Sana komay na pie with the topping. Tamatang ko may gili sabi tanong. Ko sa chiko na bali ni kuro ni asenada lemba maingawiya mailami this time. Na? Ebida chiko na nabalikuro. Andua na nabalikuro. Singa ya undo ready chiko, ready rock chiko, nambuta. Amo veteran kondo naka kweza valuto every home chiko. All nation. Okay, all nation. Yeah. Singa balata uwe kila nong unengo luto every home chiko. Balata? Muleta ni vulak ni vale keze kwa dhuru chiko. Dona ngona daka topo imaika. Yeah. Dona ngona daka bamba maika bai loku sebe. Yeah. Yeah. Gosa badi dhuru chiko ibe ko daka dabango topo na topping. Pode zangiri chiko re? Da fala calling. Sabe posa be uyo mai me kiro sota mana. Sota mosi. Okay, Rocco, kira usa nga chiko me kira usa nang giri chiko ani. Mo nro na sa taringi ko chiko Babu. Ano mata kaniko. Okay, bosa chiko Babu ko sa tobola man na ngiri na Rocco. Rocco ke ko sa borongo chiko ko sa ando na tamata si madala seranga. Ay sabi na chiko no balik kuro. Vega una daka keke, daka topo ike, daka panike ike, daka keke ike. Niko matagalay sa rongo dako sa outstopping chiko. Sa chiko sa Roma indoro bal ni kuro tala may gawiya. Gawiya, ngori sa chiko gawiya outstopping. Sa bida ba tala bal ni kuro ko sa duru chiko. Ko sindoni chiko ba malu badila ko patangan na tamang ko numu dani silo manibale. Hello, Rocco. Halo Rocco, sabarong chiko. You bloody rascal pala. Tamat-tamat kita na tamat-tamat ko. Right man gini. Ko may kilim tamat-tamat ko may kunikaw na song. Balata na na song okay na daktungan na banwa kina bembo ng bongi na. Hardly you come to apprehension that one song otaka in the day. No tengo po na singa o chingo do oji kina na song ba ko do akabi na naturang kina maram nung unyang ngona. Irna nga ngoni lele sa farula ko ivale sa so sabi moede. Right man kina ngoni ni song. Yung tamatang ko nangonan yung buto kina na banwa. Kondo zaka kina. Ngay sa buto chiko mo nga ko. Ni sangyasa man nga. Ko sini buto ko sangyasa. Ni sangyasa ni so ko baka na tuko na ogeri hamnam na namang ko na il batagay na snake. Ro sisi roro. Dona crossbreed bat kay na ngata bat kay na duna. Dona crossbreed man mo ko ni. Ngay slippery roro. Bada ba? Crossbreed nanduna bat kay na ngata. Crossbreed duna bat kay na ngata. Ngo na tamatang gorok. Wanu buto bongi ba kondo toso. Sisi wa voki. Ngay kinda dala zakatopo ino munino balikuro.
Wala ba na skill sa tubig ko? Yeah, ouch mama men. Bap, ouch con ko iko. Baca ko bat ne bisa chiki men ngono ko. Ko sa chiko may dono bali ni kuro may gawi ang may lami. The bali ni kuro belongs to Asenada Lemba, one lady from Lau. Oh, acha. Sini Asenada daw. Sagay, former minister. Oh, no sa chiko na bali kuro. Acha ko bat ne roko binabali ko sa kito sa wara ka chiko na ngono ko me ko to ba na kito me kania na keke. Na pai. Oh pai. Oh na pai. Pai. Oh sa pai sa na topping. Korto sa kita kana topping kila sa chiko na pai na ngono ko babu sa different topping. Korto sa kita kana topping new. Sa topping papukeni. Sa topping yogurt. So sa kita kabata na condensed milk butale da kana pinachi. Go. Va vina ka ira na chinana kede. Hana? Chinanda na? Sa va vina ka tal singa bole na sponsor ni FMF flour. Oh, roto sa sponsor, roto sa Suliana flour. Sa Suliana flour membuli kita na kede na ka. Ma bab ngona tabag kito na kaniya kina. Kito na kay kaniya kina bima mana diwa. 9:30 o'clock. Ito rungo ke kada kay kena keke dakai kena 5 do suliango na FMF na falawa suliango na kango kicho chikito nga ando chini nga ando na banwa be susana le kana bonke kya. Karen bad gini binabale Mike